kublai yafi boro na kashite ba arjong Paulus yaki Korin kalanong ba sao record kat riu terter na kanega daw ngimju sngutulot namar wala ka medjengi kanang ringsuair kamansim kanang yobor batmay man kasngi kajinjinjar bangi kit menta kalong kabatang shipor bat kabasting bat kan punya hangi kaburam bom jukut kaba palat liam ya boro ni pet kmang am ya ki bayi re ki bom yi ki bayi ki ne tang shipor ki bom yi ki sa junom ngatrai mentau benai khamtam aba ni kan mau ki bayi jingi bela klan kanega jihika jong Paulus kalong ka ba ai jingrap shibun yangi nga kwaban pan kan mau fi boro ki basngab yanga munta boro shi benai kanu ga singi da filait por salit sha ki jingtep jong ki bayi jingi yang sipang duai dan kamban rasin tibat momenti berbor katbang idang late banduai untuk senem pabokodu ai karpang ke jing jamnut bakarpang te nalor kane kumba ong Paulus kamet jengi ni sutulat ni re kamansim jengi ni obor temai te ngana mong yapi ban penting yapi siapa ke jingyap kadeban ya rap yangi nama Paulus bokoi uang kumno yangi ni ki ba ngimi kisah junam ki ba ngi ki ne tang sipor te ke jing dua jingi na bana ki bela klan kapan kan mau yangi kana ke jing sisa te ngangit scam ni baro semua sapule bahagane but dan jingmut sibun na banta ka jingim jingi baru belayan karku yefi pa baru kon baru mensim bakut amen.